metete wo media ne mu. Metete wo media ne mu. Ai there was say Naana Br0wn. Mr. Santiago ne yirim Naana Br0wn. The loudy mouth wa ba kekem wa ba ebo sun wa ba papa chaw bi. Na chesa ne chaw no papa no. Nwoma wa fom wonya no papa won chaw. Na me bisa de anaso Rev Bempah hu de Naana Br0wn inya normal. Ya sisi ala de we twa na agbe. Eyi ta Naana Br0wn pa chaw na de oye nuhu papa wenye nuhu. Meda oba de ase odemi na natili ekra acheme na moja ridi me mu efrisane na me ne odofo a wo hwe me ade bia subscribe channel no na wo share videos in across all the social media platforms ne so e de ema me na wo like page ne so e de ema me fefefe na wo comment ne so e de ema me no so meda okra ase ene ensembe na etwegu e wo social media so ensema etwegu ni se eye syndicash e de audio bi ababeto abonten efa eye Naana Br0wn wa se opra ne enema bi e de afa Rev Bempah mumienko na mumienko tie eye audio wa ode abeto abonten no embra wa abo mama sister syndicash wa pa ne chaw evangelist am apart wa pa ne chaw enti me bi se de Naana Br0wn na pa chaw no oye na ne nuhu ana de onam of friend say onam de na ye na papa no we hwe da alert enti no odi okom anyibri odi anwohyehe odi moja show no olukwa akapa muma wa fumo ni nyina acha wa na me pede mu de Naana Br0wn no oye recognize ko usu Bempah papa bi we ignore enti no akwa akopesindi cast na nwa yi mu chawa na de oye na na time na aso media no do odo akapa chaw de bia maka na lewiefo no sa na ahwe wode asama waka chawa nya wode men kan chire obi Naana Br0wn tu maka na syndicash wa kojo obi ni kun owi ode wo friend say sister no or the sister na akwadudu onu po no twam awo no onu po no shimiyam issue because the issue we get we start on the tagger syndicash gandaba Abrada evangelist am apart obu ne tonda de bia meka na tanda me meka na tonda ne tonda TV ene jama me shada follow social media ne bebre na agrada ne TV na ya me hwe social media na da membre me ya madwere me ruwem na mo do hwe mo lokodo na mo de Naana Br0wn ozo odi obi aba mami wa boa me de see the lose soon. You want to disgrace her abi and una syndicash wa na nyime egu ase Naana Br0wn una syndicash no wa na nyime egu ase oye wo de wenyime egu ase then hu nimpo ise hu sister meni ade me ba ya obet mrutufo sebete me futu a oboboa because the last time na me ya video no me ka de Naana Br0wn menua ediwechi Mekanda menwa ye den odziwachi etewu de menwa no odziwachi no ewu na sisi start la papa chaw meze bomb kura mo tochi media ni mu no ewu na sisi start la papa chaw ewi ase na ewu afutu won sècrét nyipa chesa nsohwe ana na hu eyi ana wo friends papa Bempah e ba chi na atum obesiu nu ensam me for them hams day amesha Naana Br0wn di nanu kwenji oliyi nanu nyama oleje onele onyami na ni video ni mane e cho di syndicash ba tagele amsa kwei me fidi apanam Naana Br0wn yenta o video ni mo shede bia makande azibie mu no woyen in professional elko bi na sama na hweniye men ka sama nyipo no ba hyeniyem and me who way in life for year no of first in the cash todo onam apacho no baba pen see the shuna small kind onyini nyasam and as apacho no baba pen ofri na kuma mu down no that 2023 way we stand for peace and say e me video am here wo 28 December na me kind na me no me nyobi enyi issue
Chinese issue na malobo. Eya za ma aba kama adwem da show in professional way. Me wi am etufu. Mo nyina mba be me witness there. Mo ba me witness there. Ever since am ba media mu, obiara ma aka na asem bia like ho. Obiara ma aka na asem bia ye ho. Ehu de beba kam Naana Br0wn. Rev Bempah Naana Br0wn a wa cut no off. Ehu de onye week mpo. Ye kokoko week. Ye kokoko week, right? And so when we say mo lepepe. Ewi ase da bia meka da mezi ka ma aka awiefuo ne sa na ahwa wodze. Ana ewi ase no oya kokoro wa. Otwa no wa bribia. It is a feed that ye wonyanko no. Le ye nyipa na ma nyipa na bre. Le tete nyipa le kanse ma ka sigunudu. De nyim mpo da le ka na me atwa son. Ma Naana Br0wn to ka sa de sa ebo no koko. Naana Br0wn, do you know the reason why me catch me man ninja bre afra ne don kan chem there. On kan chem Naana Br0wn de mi ni ho no because me peäcé bia. Me peäcé bia. 2022 yala, which was my friend say May June no no. From me manager na lo hwehwam me catch manager on kan chew de me wo me nya round because me mpe problems biala. Me mpe problems biala. Sound that na anapona answer wala start like account some le pa chahwe me ya life in chabati me on che me befido kakra me ka chawo da Naana Br0wn de me ya wajira baba pachaw and the reverend obo for me choda our parent nyinala le ba pachaw na join different camp. You need to be center presenter mu jina center o de jina center da bia me ka da bi de ya moshi and mutum fire grada no bi abaka more fire so why you sorting na grada and e bi mo ko na bi mo le je. I know what I am doing. Me ba ken evangelist am apart. Answer no bobo in chapel no ba pagana for chow. Ambe. Ambe mana. Ompo menyi mukakra. Ambe mana. Mami no wampa chow. Opa chow. Mami no bejna no for today's TV no da. And if I me anointing oil, me will say me catch evangelist am apart. Why na da? Mami we jai. Me so me wa bia ma fu temo. Etitru fu na him for me na menyim course amenya. Me na menyim course amenya. Me na menyim ahim fu na da wo from Queen Mary and the yade. If you want me a mistake or catch a Queen don't next time men candidate. Me gente ba to Naana Br0wn. E pa da abrentete. One come on some media ni mu. The last time I told you Naana Br0wn said, "My wajiri papa Bempah upon the domo kita woni nyina no. Ilekeka kwase assembly di muasam a on sha kwem no fair. Papa le beja no do meguo no wa aba no abo support on spiritual. You see yourself. Now you go shine your eye. Emu peyi na beje the bag. Emu peyi na beje the bag. I here to move for amunte. And I have married to a fine boy, a nice boy. Fine boy we go chop. Naana Br0wn, now be fine boy we go chop. Tell me, and you fine boy the ebedio. Ma wuku no too for na jajimi no. Eli jimana be yikatechi odina wachi na nusuli kabi. 2023 yeum. 2023 asudi ne yehia. It is wala baba pachon, but more than ka search the wuku no so. Alicia, your husband is in support. No, the fire any party be. No, like a canard rich any panel. How about it to Banadam? How about it to Banadam? Naana Br0wn. How about it to Banadam? Nakabawa way. About way that be him Kennedy Jumo. But what who could not turn into a woman. Now it is it may be what they can say true. And a book is abro certain or 20 and a book of a AC or you talk too much. Naana Br0wn, you brag. Omaya de share me some makwaba ediba attention TV so pamoche wa mon subscribe channel no ema me na mon share videos across all the social media platforms and so informa me fefefe na mon like page no mo se ati ase na mon de mo comment ni so aba fefefe makra mo da se ne ye sign be share attention TV.